Dikgang tsa BTV News se tlang ka tlhamaloko go ena go tswa kgolo ga borone a re lebepele ditlhogo. Tautona Masisi a gatelela botlhokwa jwa go tsweledisa go tiisa botsalano gareng ga lefatshe la Botswana le la Namibia. Ba sepodisi ba Botswana ba tsweletse ka go rotloetsa tirisano mo merafeng mo go lwantsheng borukgutlhi. Van the Zebras ba ntsheditswe ntle mo kgaisanong ya 2024 Hollywood Bets COSAFA Cup. Motho dumela nna ke ona Ramanteng ka Chane ke na gape le tshepiso sekolo eno rana dikgang tse ka puo ya diatla mme ha re di simolla Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re go santse go na le go le gontsi mo go ka dirwang go godisa tirisano mo go tsa itsholelo gareng ga mahatshe a Botswana le Namibia. Tautona Masisi o buile se kwa ditshupong tsa mahatshe tse di tsweletseng tsa lefatshe la Namibia tse a di tseneng ka taletso ya Tautona wa lefatshe leo Dr. Nangolo Mpumba. Mahatshe a Namibia le Botswana a tswa kgakala dirisana mo mehameng e harologaneng go balelwa le tsa kgwebo. Mo nakong eno lefatshe la Namibia le reka melemo ya leruo mo Botswana fa Batswana bangwe bone ba tlhomile dikgwebo kwa Namibia. Le a go ntse jalo Tautona Masisi a re se ga sa lekana ka go santse go le gontsi mo mahatshe o mabedi a ka go dirang go godisa dikgwebisano. Ka letlhakoreng la Namibia kgwebisano le lefatshe la Botswana e tlhofaditse mesepele le go tsamaisiwa ga dithoto. Tautona Dr. Masisi ne ile molalediwa wa tlotla kwa ditshupong tseo ka Swakopmund International Trade Expo mme a patilwe ke mothusa Tautona Reslam Batsogane mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi matona a puso a fera bobedi le bagolwane ba bangwe ba puso. Despite these warm relations between our two nations, we have yet, Your Excellency, to fully tap into our bilateral economic prospects. Currently, our bilateral trade primarily revolves around exchange of diamonds. And I need not go into the figures, but a lot still can be done. Esteemed guests, Namibia has been procuring livestock vaccines from us to manage transboundary animal diseases like foot and mouth and cattle lung disease. This collaboration offers us the opportunity to conduct coordinated foot and mouth vaccination campaigns. Coordinated foot and mouth vaccination campaigns, and to ensure ongoing surveillance of foot and mouth disease in both countries. We deeply appreciate Botswana's historic support and assistance to our people. Now we have reached a modern level of cooperation, which was started and strengthened by our President, the late Dr. Hage G. Geingob, and President Dr. Mokgweetsi Masisi, not only at the political level, but also on a personal and individual level. Le fatshe la Botswana le ithapetse go tshegetsa phetogo ya boraro ya lekgotla la ditšhaba ya mahatshe a tlhabologang ebile a dikaganyeditswe ke mahatshe a mangwe ka morule monongwaga. Tautona Dr. Masisi o buile se ha kopane le moemedi wa mahatshe a tlhabologang ebile a dikaganyeditswe ke a mangwe mme Rabab Fatima yo a kgotseng Tautona Masisi mo boemong jwa lekgotla la ditšhaba go bo a eme nokeng ditiro tsa lekgotla le. Phetogo e ya Third UN Conference on the Landlocked Developing Countries e ne ya mahatshe sebaka sa go batla ditharabololo tsa dikgwetlho tse di teng mo mahatsheng a tlhabologang ebile a dikaganyeditswe ke a mangwe le go betla isago e atlegileng. Mo nakong eno lefatshe la Botswana le tshwere bodulasetilo jwa mahatshe a LLDC ka jalo go tshegetsa phetogo e mono e tla be le katlego e kgolo ya lefatshe leno ka e tla boelela ntlha phetogo eo e tshwarwa mo Afrika. Go tshwarelwa ga phetogo e mono gape go raya gore thulaganyo ya ditiragalo e tla dumalanwa mono e tla tewang leina la the Gaborone Program of Action. Mo godimo ga moo phetogo e tla be tsenwe ke botautona ba le 30 mokwaledi-mogolo wa lekgotla la ditšhaba le mothusi wa gagwe baeteledipele ba makalana a lekgotla la ditšhaba le balalediwa ba heta dikete tse 2 le hatse ka bophara. Since that time, we want to own you. Yes? We've been
in December this year. We're going to general elections in October, and don't expect to have any issues. As usual, they'll be over. The new government will be sworn in by the second week of November latest, and we'll get going. So I'm hoping the next meeting will be around that time. And in the meantime, if anything crops up and we need to connect, we can even do it virtually. Yeah. Gladys is at your disposal. She's got all the brief. She's got a minister, head of the public service, a deputy, and everyone in the ministry will be. You have got tremendous convening power, which I saw in COP last year, where you were able to bring all these leaders to the room. And I'm also grateful to you. I mean, because of we have now in the new program of action a priority area on climate change, the unique challenges of the climate change of the landlocked countries. And Excellency, just to let you know that we have the new program of action, which has been agreed by the General Assembly, by the PrepCom last year, and it will be formally gavelled in Habarone. And I have to commend the leadership of your ambassador and her team in leading the LLDC group in the negotiations. And you can be proud of this new program of action. It is a program of action of really actions. I think we'll be breaking new grounds. There are some clear actions, targets, and deliverables. Everything that you do with regard to the LLDC's trade, transit, these are all WTO related. There is a clear deliverable asking for a new funding mechanism for the LLDCs for their infrastructure. There is, for instance, asking the Secretary General to set up a high-level panel to look into the freedom of transit of LLDCs. So there are many such very good deliverables. So you can be very proud, sir. This will be the new program of action for the next 10 years for the LLDCs. There is a lot of excitement. So after we go back, the Secretary General will be sending out the new invitation to the heads of states and governments, to all even member states. Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgotsa taotona wa pele wa lefatshe la Mozambique, Dr. Joachim Chissano, go ba amogetse taletso ya gagwe le go nna mongwe wa dibui tsa tlotla tse neng di bua ka botshelo le ditiro tsa taotona wa ntlha wa lefatshe la Botswana se se retsa kgama ka letsatsi la segopotso sa gagwe ka mosupologo kgwedi eno e rogwa mo Gaborone. Taotona Masisi a re loeto lwa ga Dr. Chissano le nonotsha ditso tse di teng gareng ga mahatshe o mabedi tse di tswang go loe pele ga boipuso jaaka mahatshe a ne a lwela kgololesego. Dr. Chissano o ne a lemoga le go leboga seabe sa lefatshe la Botswana ka nako ya lefatshe la Mozambique le lwela kgololesego, segolobogolo fa le ne le amogetse taotona wa bone wa pele Re Samora Machel ka nako ya hane a tshabetse mono kwa toropong ya Francistown le kwa Lobatse. Ha le mono Dr. Chissano o na kopana le go buisana le taotona wa pele Dr. Festus Magae, mme mo godimo ga mo Dr. Chissano a re jaaka ha lefatshe leno le ipakanyetsa ditlhopho go botlhokwa go netefatsa ha e le tse di kgololesegileng. Sepodisi sa Botswana se tsweletse sentle mo maitekong a sone go ema nokeng setšhaba le mohama wa dikgwebo mo go lwantsheng borukutlhi le go thusa ka tshireletsego. Se se tlhalositswe ke tona wa lephata la itshireletso Rre Kagiso Mmusi ko thutopuisanong ya Adopt a Police Station Breakfast Meeting e ne e tshegeditswe kwa motseng wa Tokweng. Mojadi Mokibelo ka dintlha. Lenaneo la Adopt a Police Station ke lenaneo le le ikemiseditseng go tisa tirisanommogo le gona le tshwaragano e motia gareng ga sepodisi sa Botswana le bagwebi. Lenaneo le itemile go kopanya sepodisi sa Botswana le bagwebi ka maikaelelo a go thabolla dikago tsa sepodisi go ralala lefatshe leno, segolobogolo kwa mahelong a setšhaba se kopang dithuso teng ga mmogo le ko mantwaneng a boiteketso. The initiative provides an opportunity for the business community to choose. Lenaneo le neela bagwebi le setšhaba ka kakaretso sebaka sa go thopha mahelo a sepodisi go ka thapolola. Mo godimo ga mo se ta tiisa botsalano jo bo motia gareng ga bobedi jo, mme mo letlhakoreng le lengwe se ta godisa serodumo sa dikgwebo tse di tla thusang go thapolola mahelo ao a sepodisi. As the exchange of ideas and expertise also enhance. Lenaneo le sologetse go ngoka mo go tseneletseng bagwebi go ema nokeng maiteko a puso a go tisa ditirelo tse di nonofetseng go ka dirisiwa ke setšhaba. Let us work together more
Let us see where there is a need. ga re bereke mmogo mo go boneng gore re thabolla mahelo a rona a sepodisi se tla nna katego mo go thomiseng gore re ntsha maduo le go isa ditirelo tse di tlhokang ke setšhaba re le sepodisi sa Botswana. Give me the opportunity to work on building our capacity to deliver. Corporate image and strengthening your goodwill. And I said, indeed, yes. O tsaya sekao sa sekgwebo ya gago se dirang ke konokono mo go direng dipoelo tse di botoka. Maiteko a e tla nna katego e tona ka jaana sekao sa rona re le dikgwebo se tla nna le mothala o bonalang jaaka re tabo re eme sepodisi sa Botswana nokeng. Happy to help you. Part of it is that will give us an opportunity to be visible, brand visibility. Lenaneo le la Adopt a Police Station Initiative le tswella le supa maitema a sepodisi sa Botswana a go ba kopele tshireletso ya setšhaba mme mo godimo ga mo e le sekao sa go hetola dikakanyo a go atega go nna lekalana la itshireletso le le digogang kopele. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng. Mapodisi a Serowe a tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone monna wa dingwaga tse di 35 a bolailweng ka go tlhajwa ka sengwe se se bogale kwa masimong a Molejane gaufi le motse wa Mogorosi. Mookamela mapodisi a Serowe Superintendent Poloko Teng a re ba tshwere rre wa dingwaga tse di 30 yo go belaisegang e le mmelaelwa go ba thusa ka ditlhotlhomiso. Pego ka ke ipedile ga o lebale. Mapodisi a tsibogetsi tiragalo e morago ga go longwa tsebe ke mongwe kgwedi eno e rogwa fa go na le monna wa dingwaga tse di 30 yo thabilweng ka sengwe se se bogale kwa masimong a Molejane mo kgaolong ya Mogorosi. Ra nna le kgang engwe gape ya polao yone e le gore e diragetse ko kgaolong ya Mogorosi ke masimo a Mogorosi a bidiwang Molejane mme yone mo kganyeng yone yo lategetsweng ke botshelo ke rre yo dingwaga tse 35 mme mo go yone le gone ne ra nna le yone katego ya go ka tshwara ene mmelaelwa wa rona yo e leng gore re santse re mo tsolotsa mme ene o ta itshupa go lekgotlatshekelo mo bogautshwaneng gongwe ka moso gore le ene re ye go kopa go re aname a tshegediso mo kgolegelong re santse re dira ditlhotlhomiso ka re ke dikgang tse dišwa ka yone tsela yoneo. E ntse le kwa Serowe mapodisi a mo ditlhotlhomisong tse dingwe tsa losola mmeo dingwaga tse di 40 yo lathegetsweng ke botshelo a santse a itshela bojalwa mo marekisetsong a nnotagi kwa kgoteng ya Mosenya. Superintendent o Teng a re ba fitlhetse mme yo a sa tshikinyege kwa lefelong la tiragalo mme a ra go sejwa kwa sepateleng sa Sekgoma Memorial kwa thomamisitsweng a thokafetse. Gape e ne a re gone ka di 29 ko maitisong ko kgoteng ya Mosenya gone mo Serowe ko bareng ya Morning Star ga nna le mme mongwe gone ko wa dingwaga tse 40 yo e leng gore ne ga supagala gore nawa mme ra reportela ra mo isa ko sepateleng sa Sekgoma go neng a netehadiwa ga sa thola le mo botshelong le ene re santse re tlhotlhomisa go ka bata go itse gore tota se se ka tswang se bakile leso la gagwe ke eng. Mapodisi a Serowe a kopa banni le ba malwapa gore ba kope thuso fa ba thokile kutlwisisano mo godimo ga mo a supa gore sepodisi se ka thusa go rarabolla dikgothang. Ke ipedile ga o lebale, Botswana Television, Serowe. Ha re kantse di tswela mhama wa go dira dithoto o tlhalosiwa ha o ne le seabe se segolo thata mo itsholelong ya mahatshe a setseng a tlhabologile. Mogolwane wa Botswana Chamber of Mines, Re Joseph Ramotshabi, a re gore maitlamo a tebelepele ya lehatshe leno a Vision 2036 a go tlhatloga go tsweng mo itsholelong e hagare go ya kwa go e ha godimo a atlege. Go botlhokwa go rotloetsa bagwebi ba monogae go tsena mo mohameng wa go dira dithoto. Se se builwe ko puisanong le bobega dikgang ka ga phuthego ya Local Manufacturing Summit e tla tshwara mo Gaborone. Go rata moranyane ka pego.
E ne ya re ngogola ba Botswana Chambers of Mines ba tshwara phuthego ya Local Manufacturing Summit go gone taotona Dr. Mokgweetsi Masisi a neng a supa botlhokwa jwa diphuthego tsa go tshwana le tse ka di gatelela maiteko a puso mo go akaretseng dikgwebo tse di potlana go akola mo mohameng wa kepo le wa go itirela dithoto. Rera Motshabi a re phuthego ya ngwaga ono e ikelela go ema nokeng bagwebi ba mohama wa go itirela dithoto le go tsamaisana le maiteko a puso a go godisa itsholelo. We then decided that as the mining houses in the country, that we will actually find ways of complementing government efforts in creating re tsere tshwetso re le ba mepo mo lefatsheng leno go batla metlhale e mengwe ya go ka tsamaisana le maiteko a puso mo go tlhameng ditiro go ka bakanya itsholelo le go rotloetsa Botswana go tsaya karolo mo mohameng wa moepo. Ka jalo re bone go le botlhokwa gore re rotloetse Batswana, dikhamphani tsa monogae le babeeletsi go bula dikgwebo mo mohameng wa go itirela dithoto wa lefatshe leno. What is happening on the ground, as well as to stimulate interest in the country, to encourage citizens and encourage investors to also look at manufacturing. Phuthego ya Local Manufacturing Summit ya monongwaga e solofetse go tsenwa ke batho ba feta 400 mme tlabo e remeletse mo dipisanong tse di tla itebaganyang le thekiso ya ko mafatsheng a sele. We have abundant resources which we have. Re na le metswedi e mentsi thata mo lefatsheng la rona e re sa e diriseng go itlhabolola le go tlhabolla itsholelo ya lefatshe. Developing the economy is about developing the people. Phuthego e tla tshwarelwa mono ga borone go simolola ka kgwedi ya Phatwe e tlhola malatsi a le 6 go yeng go a le bosupa. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Modulaseilo wa khansele ya Mabutsane re Kgopolo Ramosesane a re ga ba kgona go atlega mo go kokoanye madi go tswa mo metsweding e harologaneng e ba dirisana nayo mme a tlhalosa fa se ama thata maiteko a go atolosa ditirelo dingwe tsa khansele ka go dira jalo go tlhoka madi. O buile se mo phuthegong ya khansele eo mme a solofetsa fa ba tla dira ka botlalo go hegosa maiteko a go kokoanya madi ao a akaretsang a thekiso ya leruo la matimela. Emmanuel Rapoa. Khansele ya kgaolo ya Mabutsane e lebanwe ke namane tona ya tiro go kgobakgoba go atolosa le go gorosa ditirelo le ditlhabololo tse di santseng di le ko tlase. Fela tshepo ya boeteledipele jwa khansele tsepame gore tiro e tshwanetse ya dirwa ka bonokopila le go tswala diphatlhadipe tse di ka bakang tlhaelo ya madi. In terms of income from our own source, the council managed to collect. Khansele e kgonne go kgobokanya 189,698 thebe a le ko tlase ga seelo se re ne re se ipetse sa 398,650 pula 34 thebe. Tlhaelo eo ke ka go bo go sa potlakelwa go kgobokanya madi ao a tswa mo ditirelong tsa phepafatso tikologo, matimela le tsa peeletso. Such as sanitation fees, Matimela Fund, and return on investment. Tlhaelo ya mebereko e boele sengwe se se gwetlhang khansele go tsholetsa dikakanyo gore tharabololo e ka tsisang pharologanyo e ka nna ya selebego sefe. As we plan for the year ahead, we must come up with strategies that will enhance job creation. Jaaka re rulaganyetsa ngwaga, re tshwanetse ra tla ka maano a go tlhama mebereko ka maikaelelo a go fokotsa lehuma mo kgaolong. So that we create and sustain jobs through the various programs and projects that we implement. Mme fela mo mafelong a mangwe go a bonala fa tema e le teng ka ditlhabololo di ntse di a rothegela. Ke itumelela thata gore goromente wa rona o dira go le go tona ka gore tse tsotlhe tse neng ke di eletsa jaaka o itse kgaolo ya betesang ko sekontere se tla bo se tsena re a go tsena ko ditleliniki ne di sewa ko betesang ko mme di tsile botsonyane ne go sena metsi mme metsi a tsenye motlakase le one o tsenye. Ke wetse ka go leboga motho ke reta utwana gore tsamaela kana dintle tsa mananeo le ditsela tse di re buang ka tsone gore tla be di tla mo districting ya rona ke ka tautona Masisi a re loela mo kgaolong ya rona
mo ke dumela gore batswana le bone ba tshwanetse mogolo yo ntseng jalo a direla lehatshe ba tshwanetse ba mo lemoge mme re le khansele ya mabutsane le rona re a mo lemoga. Go tshwaragana ditlhabololo tse di kgolwane ga khansele le ba ba ikemetseng go lejwa go ka tsisa kgatelopele ka go tlhama ditiro mo kgaolong e lehuma le santseng le tshwenya thata. Emmanuel Rapua, BTV News, Mabutsane. Sa ke tshwareng go dikalo a megala tsa metshameko ka Edwin Mashakgomo. Mothetso dumela tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metswaretsare e le mengwe ya methale ya go tlhomamisa fa setlhopha sa batshameki ba bone sa go thuma se tswelela ka go itekanetse ebile se nonofile pele ga dikgaisano tse dikgolwane di simolola mo pakeng ya dikgakologo. Setlhopha sa BDF Dolphins se tla tshegetsa metshameko ya BDF Dolphins Ntagala kwa Gaborone Aquatic Center ka Matlhatso. Fa bua kwa phuthegong ya bobega dikgang mono Gaborone modulasetilo wa komiti e rulaganyetsang kgaisano eo Cheza Makabi a re kgaisano eo e ya go thusa go kala itekanelo le boleng jwa setlhopha sa bone. A re utlwe Victoria Dakin le Boitshepo Dikokwe ka pego. E re ka mo nakong eno setlhopha sa BDF Dolphins se sena le tangwana la go thumela le le thutafaditsweng ga se a ka sa phutha matsogo mme sa simolodisa lenaneo la go tsenya batshameki mo kampeng ka paka ya mariga gore ba itlhokotse. The aim of this whole idea is to actually help keep our swimmers in shape throughout the year. Maikalelo ke go thusa batshameki gore ba tswelele ba itekanetse ngwaga otlhe ka go ikatisa le ka paka ya mariga gore tshameko ya bone e se wele tase. This really helps in maintaining the physical strength and keep the momentum. Kgaisano ya BDF Dolphins Ntagala e tla bo e buletswe batshameki botlhe ba setlhopha sa BDF Dolphins ga mmogo le ba ba ikatisang kwa Gaborone Aquatic Center. The purpose of the gala is to build long-term relationship between the two clubs. And as we all know, maikalelo a kgaisano e ke go tiisa botsalano magareng ga ditlhopha ka bobedi. Jaaka leitse, mokgatlho wa tsa botsogo wa World Health Organization le sekolo sa American College of Sport Medicine di rotloetsa gore ba tshele ka go itshidila mmele ka nako tsotlhe gore ba gole ka mebele e tiileng. Ke ka moo re tsereng tshwetso ya gore ba thume le ka paka ya mariga gore ba seka ba nna fela. Which is very important because it keeps them busy until the open season. I would like to take this opportunity to, thank you for also creating. Ke rata go leboga gore le bolitsile ka lenaneo la go thusa batshameki ba ba mo dikolong tse di senang ditlamelo tsa go thuma jaaka dikolo tsa puso di tshwana le se se botana sa marula mantsi. Se ke kgato e e siameng fela thata ka re batla go bona bontsi ja bana ba ba mo dikolong tsa puso ba nna le seabe mo metshamekong ya go thuma. Bontsi bo dumela gore go thuma ke motshameko wa dikolo tse di ikemetseng ka bonosi ebile o le turu. This is a private school based or a private or an expensive sport. Setlhopha sa BDF Dolphins se tla se dira bontle thata mo go tsa go thuma ebile se nopotswe jaaka sengwe sa ditlhopha tsa tlhotlhwa mono gae. Maikelelo a bone ke go ipona bana le setlhopha se se tla phadisana mo dikgaisanong tsa mafatshe le go nna le motshameki wa tlhwatlhwa yo ka emelang lefatshe leno go dikgaisanong tse dikgolwane tsa mafatshe. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao the Zebras se kgapetswe ntle mo kgaisanong ya Hollywood Bets Costafa Cup morago go latlhegelwa ka dino tse tharo go e lengwe kgatlhanong le Mozambique. Mo motshamekong o neng e le one wa bofelo wa Group A, setlhopha sa the Zebras se noseditswe ke Tebogo Kopelang mo motsotsong wa bo20 pele Mozambique ba arabelwa ke Momende Shamie Ferreira Junior mo karolong ya ntlha le ya bobedi ka Edmundo Candido Anosa ya boraro mo motsotsong wa bofelo wa motshameko go netefatsa fa Mozambique e fetela kwa seka makgaola kgang jaaka bafenyi ba Group A ka dintlha tse tharo. Re itumeletse phenyo e le gore re kgonne go fetela kwa seka makgaola kgang. E ne e le motshameko o se motlhofo kgatlhanong le Botswana jaaka e re lefela mo metsotsong ya ntlha ba tsaya ketapele fela re ne ra kgona go ikaga sešara boela mo motshamekong ra tshameka tshameko ya rona e re etwetseng. Bontsi ba batshameki ba mo setlhopheng se ke ba botlana mme gore ba kgonne go fitlhelela se ke katlego e kgolo. I'm so happy to see these guys under 23 qualify to semi-final. We have played a very good first half with the new system. We were very positive, particularly when we defend. We defend very high.
ke tsaya ke re simolotse sentle segolo jang mo karolong ya ntlha jaaka re ne re diragatsa se re ntseng re se dira re ne re tshameka bontle ke ka moo re ne re kgona go nosa pele fela ra tlhoka lesego jaaka motshameko wa rona a ne a bona karata e khibidu le ga ke sa dumele gore o ka ba e filwe fela re itumeletse ka fa setlhopha se se tshamekileng ka teng kgaisano e fela yotlhe ke lebile gore ke batshameki ba botana ebile bontsi jwa bone ke la ntlha ba tshamekela setlhopha se setšhaba. We try to maintain a consistent attacking form. It is why we got some opportunity also and to score. But congratulations to my player. They didn't give up. They fight until the end. Mopalamente wa Shashe Bophirima re Fidelis Molao o ga kgoletse setlhopha sa Chadibe FC go bo ba iponetse phatla kwa leking ya kgolwane ya Premier ba sena go tswa mo maemong a ntlha mo leking ya First Division North mo pakeng ya 2023-24. Mopalamente Molao o file setlhopha seo mpho ya madi a kana ka 47,000 pula magareng ga tse dingwe tse kwa moletlong wa bobedi wa Kabodietsele o neng o rulaganyeditswe go lebogela setlhopha seo go tlotlomatsa motse wa Chadibe a re utlwe Karabo Sebele. Remolao o rotloeditse a bafana ba jabulile go bereka ka thata kwa leking e kgolwane ya Premier ka motshameko wa kgwele ya dinao o ka ba isa kwa dikgaisanong tsa mafatshe a sele. Remolao a re katlego e gape e tshwanetse go nna sekao le tlhotlhoetso mo ditlhopheng tse di potana tsa motse wa Chadibe. Mosepelo wa go nna bokete le go gaisa ko re tswang teng and go botlhokwa gore re itsolopaganye le go gaisa go dira gore setlhopha se se kgone go itshwarelela se compete le ditlhopha tse dingwe tse di mo Premier League se se ka gare eletse go tsena mo Premier League season e le nngwe hela re be re hologa re batla go tsena re be re NAKO re tshwanetse re itse gore ra kwarile baithuti ena ga ra tshwanela go nna baithuti ba ba ditete re tshwanetse go nna baithuti ba ba itekang. Re sa le fo batshameki ba a bafana ba jabulile ba le 10 ba abetswe madi a kana ka 2,000 pula le SETSWANA mongwe le mongwe go ya ka bokgoni jwa bone. Comparing ka previous season ere let's mo the playoffs I had promised them I will fight with you until re kona go tsena mo league. Irile a tswala gagwe moeteledipele wa Botswana Football Association McLean Letswiti a re kgwele ya dinao e botlhokwa fela thata ka ena le seabe mo itshulelong le go tlhamela Batswana ditiro. Sports tourism can help. Bojanala jwa metshameko bo ka tsosolosa itshulelo ya motse. Setšhaba sa Chadibe se rotloeditswe go tshwaragana le boeteledipele go ema setlhopha senokeng gore ba tswelele ka go dira bontle. Karabo Sebele, BTV Sports, Chadibe. Dikgaitsano tsa National Youth Under 25 Championships tse di neng di tshwaretswe kwa toropong ya Jwaneng gore re bolotswe bafenyi ba batla yang go emela lefatshe la Botswana go dikgaisanong tsa mafatshe tsa World Youth Championships ngwaga yo tlang kwa lefatsheng la Australia Thatorang. Dikgaisano tsa Singles Bowling Championship di tshamekile mo maletseng a mabedi mme di ne di ngokile batshameki ba le 24 go tswa Orapa, Jwaneng le Gaborone. Mofenyi mo letlhakoreng la bomme ya nna Kutlo re baagetse yo a neng a eteletse bomme pele go tswa kwa letsatsing la ntlha la kgaisano a latelwa ke Tshepo Maphane mo go a bobedi fa Ayana Mohammed a feditse mo go a boraro. I'm very happy that I won first place. Itumeletse gore ke kgonne go fenya dikgaisano. Gore ke fenye jana ke ne ke ikatisa beke le beke. Bakatisi ba rona le bone ba re fa maela gore re ka kgona go fenya jang. Metshameko e re neng re simolola ka yone e ne le thata mme go ikatisa go nthusitse. 25 Youth Championships. The games started the tournament were very tough. Like I said, practice makes perfect, so I just make sure I'm always by the jack. Ngwa di ntlhatselo re di tshwentseng yana go le go nyenyane ke kganya gore ngwana mo setsana ga ana khatlego epe ka lo thata mo bowling re leka go rotloetsa batsadi ba botle kwa ntle gore re rotloetsa gore ba rotloetsa bana ba bone ba tla go tshameka bowling gone go teng di center tse lone di tsile ka tekatekano e le kana eng ga teng bana ba le kana ba bombo le kana mo metshamekong mme
re eletsa gore mo competition ye nngwe mo gangwe o tlang le tse dingwe tse di latelang e be e le gore yaanong ngwana wa mosimane le ngwana wa mosetsana ba go laela sentle mo motshameko wa bowling kwa. Mo dikgaisanong tsa borre maemo a ntlha a gapile ke Thabo Makopa yo a neng a eteletse pele letlhakore leo go tswa ko letsatsing la ntlha la kgaisano. O ne a longwa serota ke Rudisang Malebogo mo go a bobedi fa a boraro a gapilwe ke Edwin Nyoka. Ke na ke encourage banana gore ba joine bowling cause nako e ntse a ke re to boele ko greening so wa avoid bo drugs and dilo tse dingwe. So guys, join bowling. It's completely fee free. Ha o tshwana o duela sepe gore o joine bowling. Gore ke bo ke fence today. Ne ke trainer mo go maswe like every weekend. Ka to go sana sepe se kisira. Tota se motho a ka se buang ke gone gore ha o lebeletse dipalo tse dintsi mo jwaneng. Jwaneng ke yone the hub kana le helo la re ba bona hala bana le leng gore le thopilo mo Botswana go nna lone le leng gore banana ba tabe ba direla tournament tsa bone tse leng gore ke tsa bana dithuto ding di tshwarelwa mo jwaneng hala ka re itse gore re ba bona ke mo eleng gore re kgobokanya bana ba ba tswang ko mahelong a harologaneng gore ba to go kopana ba re jaanong tournament maetso hala ka Botswana ke yone eleng gore ne re tshwaretse yone tournament ya banana ba rona mo Botswana. Ditlhopha tse di fentseng di tla bo di ipaakanyetsa dikgaisano tsa mafatshe-fatshe tse di tla latelang. Thato BTV Sports Jwaneng. Mothwetso kgomo ya mafisa o e gama o ntse o lebile tsela a re sa go leto le maroka go ne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhale tšele boge jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a rona jalo ka puo ya diatla tše mašha kgomo tšetswa thobeng tše le phepa o ne rabantheng ka lakatšhane o malalala o tswe go tla go ritela tsa tsatsi la boraro tsa Botswana Connects gakologelwa boremogolo go betwa wa taola wa motho wa ipetla a re tsweleng ka go tšhentšha dikakanyo maikutlo le boitshwaro re berekeng ka bonatla bono kopila le botswerere tše le rata lotlhe bokalatše modimo jo. Botswana has one of the highest conservation land ratios in Africa, with more than 25% of the land area reserved for national parks and game reserves. This also serves the purpose of regulating the conservation and wildlife protection. Botswana is considered one of Africa's great game destinations because of places like the Okavango Delta, which is the largest inland delta in the world and was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2014.